Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 8 kan 9. No kanayon nga agpanggap ka iti dakas, agdin dinamag kanto amang riribok. Basol ti anyaman apanggap ti maag. Kagura dagiti tattao ti tao amang ipagarop nga iso tinalaing. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Warman no, sino tinalaing kinatar? Ngumiti siya! Woo! Kaya po, nabartag man ang tikibor nga anak mo. Mabalin ko mga ibabaw iti anak. Isublik iti tiyan mau. Barang inton rumwar ka nagbaliwan. Sino ti palasa nga ti mangayat kanya? Ay na. Agpagita ta damagak no apay. Ay awa na talaga ti babain na. Rumbang kadipay adamagan na. No asino ti balasang amadikan kuwana. Uray kuma, no di na ibaga nga isaw ti kalaingan. Ang mamartag mo't. Asino pa'y ngay abalasang timayat kan kuwana iti kastaagalad na. Ibaga na anataer ken nalaing. Ay kalaingan nga agbartag taisaw. Amom Lisa, kursunada na ka ni Kadyo agayem ko. Ay, pakpakawan. Kabutang ko ti lalaki akanayon anabartag. Ngem na taer ti gayem ko. Uray taer na amin at taer tamamartagmat. Kanayon pa'y ariri ti sapsapulan na. Agbaliw to, muaddan asawa na. Ay. Pagbaliwem. Kat kasano no saan nga agbaliw? Agbaliw ko nagtumat. Padasam, tay pasigurado nga agbaliw to. Saan ang maala iti padas-padas dayta? Narigat ti agdarasudos. Apay gidiasan ngay. Nagadudita ti agsisina. Tadidan kaya ti asawa da. Ay, saan nakakasta? No siya, no makiasawa ti kayat ko, agnanayon dayta, saan nga agsina? Nakasaritam ka din ni Lisa. Imbagam ka di kursunada ka. Imbaga ka, hanggang ore agbakbakat ka no abalasang, no mamartag ka no ti agaram kan kuana. Kunam mo lang no sino kapintasan. Nagpandag tubay. Pudno, napintas mat. Makapainsul to, ti kunang may baga nang agbakbakit na balasang. Di agpamarang ka. Saan ka pa yung agbarbartek? Mapantay jay balay da, asaan ka nabartek? Mayat sa day tasing-asing mo, pards. Talaga mayat. Kat nusong batan na ka, di ka laysam. Kat into nagasawa kayon. Mabalin mo man ang ti aglemas iti arak. Inton malam no bigat. Mapantay di balay da. Wen! Tas anak ka nabartak. Ipakat ko man tilaing ko iti babae. Damag ko akursunada nakakano di mamartag a tao. Ay, jakla kaya ti agsagmak na anang. Apay ko maapaisagmakak iti tao amang martag. Kunaklakit din no paalilaw ka iti kinataer na. Ay nananang, di nak mapakan ti kinataer na laeng. Nasaya at takasta ti kapanunutam. Ado dagiti babae ang maalilaw iti kinataer ti lalaki. Uray na taer, no agbisin mo ti pamilyak iti sidong na, ay saanan? May mayat matlaeng no aramatem ti utek. Saan laeng ati puso no may papan iti ayat, anak ko. Iso akas ta ti aramidog nanang. Uray na taer ni Kadyo? Ay, jak kaya. Imbag ta nasabat ka dito dalan. Papa na maya. Anya pa'y ngay, no di ti agsapol iti pakairanudan. Sumurot ka kiti kanya, ta ipakita ken katilaing ko iti babae. Mapatinag mo nga ta tinapintas adayag, pare. Iti na ito kinalaing ko. Awan duado amat nagkanyak dayjay nga aging papakipot. Sapay napintas nga agpaiso ni Lisa. Di mo kunaan nga kursunada mat, pare. No saan mula ko maakursunada? Siyak kumakit ti mangaram kan kuana. Awan na,
natataar kan nalalay nga kami ka. Kasano akayat nakangay day jay? Nagpintas sa babae. Hindi, tangarod ka ito. Iso nga, pabusoy kulangan kan ka. Kumarit ka diti posta. Ah, No asino ti sung bata ni Lisa? Agmulta iti may sa baboy, di mapaay. baboy. Ay, nagdakkelan day ta amulta. Una ta inayon ta ti mangikalay sa kan ni Lisa. Ket siyak day ta. Saan aya akasapulan ti baboy no adda agkasar? Pumasyar kami man napusaksak a balasang. Pumasyar. Saan mat apagpasyaran dito'y balay mi Sa maysa, awan arak dito Saan nga arak ti sapsapulan mi napintas a dayag? Anya nga iti sapsapulan nyo. Saan mi na sapulan ta dadituin ti sapsapulan mi ading? Sika! Sa anak mat amapukpukaw, tapno kunam, asapulan da. Ha? Ay, kwaning. Pangahasim makisasarita kami pa'y kan ka. No makipatpatang laang, mabalin mat. Awan mat dakas na. Isungay may kami ta kinaduan nak ni Celso ta umayak agaplay. Agaplay? Anya nga iti aplayam? Kuading. Umayak man agaplay kas ari di tapusom? Saan ka mauawatan, Manong? Ah. Saan nga agsapsapol iti ari dito'y puso? Ay, kwa. Ilawlawag ko analaeng tapno maawatam. Ating anapintas. No siyak ti ari. Si kamot ti Reyna. Iso mayat kang tagkalaysatan. Awan ti planok ang makikallaysa, Manong. Ha? Iso apasensya ka, nuwan? Ay sos, agpanunot ka analaeng napintas abalasang. Awan to ti pagbabawyam iti danak. Nakapagpanunot akon, idi pa'y laang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Anya? No di mo pa'y kayat ita. Agsubliak to manan. Kayat mo to siguro. Ikalaysa ka matadagosan. Saanan, Manong Kadyo? Pasensya kan. Asino dagiti kasibsibot na? Dakadyo kon Celso. Saan ka di nagaramid manen iti kalukwan da di akadyo? Saan? Ngam nagaram kanyak, nanang. Nagpress ko ngagsasaong. Kabut-buteng apastraken ti kas di aklase ti tao. No awan ni Manong Celso akadwa na itay, ay naglemengak Diyak nagpadlaw nga adda tao diti balay. Rumbeng lang anak ko. Saan ang mapagtalkan ti kas di a tao? Ang mga nupagaramidan na kapay iti dakas. Wan nga ro, nanang. Intun umay nga agmaymaysa. Ay, talaga adyak kayat apastraken. Kasano ngay pare? Awan samot namnamam kan ni Lisa. Apay nga awan. Isaganam ko timultam ababoy Ay, padasak mat nga arman. Kat no siyak ti sungbatan na, sikat ti agmulta iti baboy. Di mo ko na nalalaing kang miti siya. Nalalaing nga ka. Sa maysa, nagugwapo kang miti sika. Awan dakas na, no padasak mat. Tay kunada nga ruden. Ti agbaligay. Iso, tinalaing. Tapno di mo mat ko na, awatag ti karit mo. Ngam kaya't kumot nga ibagakan ka. Siyak tinalalaing. Kang runana, natatairak. O, Numapayak man. Awatak asi pupuso, ti panakaabak ko. nasaya taawatam ti panakabak mo. Ngam ibagbagakon. Isagana mong tay multam ababoy. Ta inayon ko, intun agkalaysa kami. Ay, napanan man ng jiluko nga anak mo. Ay, Jack Ambo. Nasapsapa mo't apimanaw. Eh, kung napan nagiwayway. Saan ta damo ijinwang iji pagpagudan na? Ay, apo, kiborday di atao. Ay, saan mo anam-namaan no kasjay? Ingkalatan iwayway tinwang mo, uray imunan arimwar di anak mo. Pang-urek sanay, di pa'y makatultulaw. Ay, kanayon mo ngamin apanuynuyan ide. Ay, anyangay ita. Talaga, anasadot. Ay na, kamali pa nagdungo ako nada. Babawi kaon. Aking buhay!
mabisin siguro na ito'y lukaw iso asin mang putain. Tatang! Ano ti masida? Ay, arak ti labay mauntain ibus ko ti karni ang masida. Abay nga, didak imbad siyan, tatang. Ay, uray saan ka mangmangan. Tadi ka magtrab-trabahaw. O, suron kaon. Ay, ada ka di arak, tatang. Una, uray siya akong mangan. Minumaklangan iti arak ah. Nga, uray maluto ti barakan bitukam. Abay ko mga maluto. Saan ama ituon iti dalikan? Oh, mabuguhan kit di iti alkohol ah. Ay, una yan. Ay, ton kwanduraban kaan. Awatam to'y sagot ko asabong, ading. Wow! Nagbanglo ah. Agyaman iti sabong. Agyamanak, magustuhan ti sagot ko asabong, ading. Mabiit laang ta ikargak man iti flower vase nga dadanom na. Imbag man ta di mo kadwa dya kibor a tao. Ni ka di kadyo ti kayat mo asawan? Asino pa'y ngay? Kidawak ano umay ka pa'y maminsan. Ay, di mo kuman kadwa da iti a tao. Napres kong hagsasao. Saan ka di nga imimay ditoy? Adaday tayo umay na. Ngam na si puta kadagos. Ay, dinardaras ko ti pimanaw. Nadamag ko nga ararmam kanumat di Lisa. Agsagana kay timapit. Basit lang nga napanangipakat ko itilaing ko. Kalay santaon. Ay, jak mama ti asong batan na ka di balasang. Ni, pagkunan nyo mo inanang. Iti da ito'y akinataar ka? Oho, imposible at di nakayat da jay. Iti aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sao? Uray kita nyo. At iwak da jay Celso. Makiribal kat kanya kon. Anya ngay matilaban na iti taar ka? Oho! Ay, nataer ka nga agpaiso. Ang mamarte ka mat. Awan pa'y trabaho. Ay, apo. Naglaingak to pa'y nanang. Kidayak la ti balasang. Maragsa ka na. Sungbatan na ka din, Lisa? Uuan, Celso. Ay ayatan ka mat. Agyaman ak unay, Lisa. Nagunod ko matlaeng, tinasamit awan mo. Ngam ikarim adinak tulukwan. Saan Apolos? Promise. No kayat mo, umuli kami, tatulagan tayo ti panagkalay sa ata. Kalay sa adagos? Aguray pa'y kumamot ah. Kwa, inton bigat, intang arod agpasyar ijay ili. Mapantay ijay simbaan. Wan inta makimisa nga umuna. Kalpasan na, agpasyar ta. Nakaragrag sakak, ta sinungbatan na, Lisa. Di kanto pagsangitan Apolos. Agora naman. Damit Celso kung Lisa ti masabat ka. Nene. Ay. Agkibkibin damatan. Pare kadyo. Sikam gayam. Papanamon. In kami man matagpasyar ka ni Lisa ijay ili. Ha? In kami makimisa. Anya, ingkay makimisa. Apay nga kibkibin kay ngay. Sinungbatan na kun pare. Agayan ayat kami. Agayan ayat kayo. Wain. Ay sige ha. Labsan da ka pa'y pare. Taing kami man ag-date ka ni sweetheart ko. Sige, pare. Sige, Kadyo. Inati unak, tinalaad ani Celso. Baliktad ka di ti mata ni Lisa. Asaan asyak anataer ken na lain ti pinili na. Ay. Malas no kastoy. Abay ngayon, saan na siya ti pinili da dya pandek? Salbag da dya. Hanya ti pagkaskas taam. Nagalas tayo tsuram. Ay, unay ka eday tuyan nga artek. Diyan pandek tatang. Diyan din nalaad ti pinili na nagtayra ka tao.
Ay na, mabiyag aya ti kinalastog ken taer mo ti pamilyam. Nanakem ti babae. Tadjay namnamaan na amang biyag ken kuana ti pilyin na. Nagsakit na lang. Pinahinak ti babae nga ayatak. Tigit din gayam ko na lang at ti pinili na. Oh! Naggasatan dahil diya silsaw? Ay, no kayat mau nga damit mangayat ken ka babae. Heh, agbalbaliw kan. Ang no kastam. Oh! Malakayan ka aduduugan na baraw. Ti agin lalaing a tao, adaywan, dagiti tattao nga addaan iti laing. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.